Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat ngayon tay ikanbiag ita, ket naggapo, iti pagayam tayo anaglinged, iti nagan a Lorna, iti ili ti Villasis, Pangasinan. Kastoy man ti kunana iti surat na, ken ka Mr. Lonely. Sakbay nga ibasam tinanong mo a surat ko, kablawan kayo mampay, iti naimbag nga oras diti estasyon ti radyo DZWT. Naturay ken jak dengdenggen ti pamagbaga dagiti naganak kanya. Gapoy ti dayta naibabain ken nagbabawi ak gapoy ti napasama kanya. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulon ni pagayam a Lorna. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nanang, iso ni Susan, gayam ko. Naimbag nga oras mo, Nana. Ay, kastamot kan ka, Susan. Nanang, dito'y balay ang maturog ni Susan ita arabi. Masapamat lang ang arumwar inton bigat. Sana parikot da ita anak ko. Adamot bakante asilin. Itilaangan silad ko ti pagturugan na, Nanang. Sa bagay, agpada kayo mo't na babae. Ha? Sige, Nanang ha. Kaya't mintagin na. Ay, sa balit agparparik na kanyak Iti na minsan, lalaki mo tingkuyog na dito'y balay. Ita, alanganan a babae. Tumboy lakit gayjay kadwana ita. Babe, pasensya kan diti silad ko ha. Agkaiwara dagiti gamit ko. Sana parikot na ita, babe. Tinapatag, kadwa ka ita arabi. Iso nga nga impamuspusak ti amin, tapno maikuyog ka dito'y balay. Agpamarang tanga agayam, tapno awan may baga dagiti naganak kanya. Bili baka talaga kan ka, babe. Anya kumangay ti pagbilibam kanya. Siyempre, naipamuspusang ti amin, tapno agkadwa talaang. Babe, ay ayatan ka. Kasta akmatkan ka, babe. Sapay la ko ma. Tasyak lang ti ayatam iti agnanayon. Wan, mangnamnama ka. Sana, asino dya ka doon ni Lorna iti salad na? Susan ka no mat tinagan na. Agayam da ka na. Aldawan, hindi da pa'y larimrimor iti salad. Ay, jak manam mo. Kung amat ni Lorna masapa arumwar ti gayam na. Ang maging gaita nakaturog da pa'y laang. Awang ka diti trabaho ni Lorna ita? Diyak mo. Ay, lakay. Aday bagakan ka. Anya da ita? Ay, sa bali nga minti agparparik na kanyak. Anya nga rod da ita marikrik na. Ay, kwa nga main. Tumboy, jay kadwa ni Lorna naturog iti silid na. Anya? Tinasayaat. Kasaritam jay anak ta. Apaman ang makapanaw jay bisita na. Wan, kasaritak ni Lorna. Ay natatang, awan bibiyang yun no asino man ti kuyog ko dito'y balay. Nagalasan ti panagsungsungbat mo. Imbagak lang arudan agayam ko lang ni Susan. Lorna, saan kami ang nagkurang iti pamagbagakan ka? Diyak kaya nga dadaka sa mapasamakan ka? Ay natatang, nahustuhan akon iti tawan. Amok tar aramidak. Iso asaan da kon nga isurupay. Anya? Sige, diyak kaya't ti masinga. Mapana kon iti trabaho. Talaga bastos ngagsungsungbat ni Lorna. Bastos. Kunak no pagkadkadam ti awis ko kan kaamangan dito yung restaurant, Lorna. Kababain mat kan kaan no pagkadkadak ti awis mo, Renan. Agyaman na. Uwan gayam. Atoy, para kan ka.
Ha? Wow! Chocolates! Amo ka paboritom na kita. Iso agi matangak para ken ka. Agyaman na krenan. Ha? Oh, asino tinakitam? Kwa. Awan. Kwa kuma. Santan ngagbayag dito restaurant, ha? Anya? Yung, saan tapi ang nalpasan na nga? Kwa, basta kumanawtan. Kanya aramidan ni Susan itirwar ti restaurant. Nabanlugak anag ka po iti trabaho. Idanong ko na ang igi pala tigisin ko. Para! Excuse me? Oh, okay. Nagwapon ang lalaki ti mabay kanya. Miss, pakiawat man ti bayad ko? Ha? Okay. Manong, bayad na. Agyaman na ka, miss. Yawat mo na kita bayad yun na po! Ay na, nagwapo talaga. Igante. Malaman. Gapawan pa ilaang ni Lorna nga anak mo. Anya? Oh. Nalabit nga agawid ng dayjay. Kunakon ka ni. Update ang tiyanak mo. Tatang! Nanang! Nay, naragsak ka mata si Mangpet, anak ko. O nanang! Apay, madit agbalin ang naragsak? Ha? Nakaluto ni nanang mo iti pangbalam. Hala, mangantayon. Sige tatang, mabit lang tagpulasak. Mabisinak matungkad. Ay na, kunak na di nakasarita ni Mario iti unag ti jeep. Kat inala na pa iti cellphone number ko. Orayat, ti-text na kanya. Barang adan to. Ha? Ay na, kunakon ka. Baro a number tinagparang. Basaak ti-text na. Agyaman na ka. Tanawis ka dito parking agpasyar lang na. Itigas ta? Makipagayamakan ka. Awan ti rumbang apagyamanam, Mario. Lokayat mo, agbuya ta iti sini. Kalpasan ti panagpasyar ta. Si kalat na. Lorna. Adala ko kayat ko damagantan ka. Anya day na? Ada ka din kaayan-ayat mo? Ha? Kwa. Awan pa eh. Kasta ka din. Wan. Sana ka sumurot kan ka dito'y parke no adan kaayan-ayat ko. Nasayat nga rada. Ada ko mapangawisak mo kayat mo. Sa dino? Iti resto bar ka na yung napapapanak. Day talaga yun. Sana parikot kanyak dayta. Game ka matgayaman niya. Game na game, Mario. Sige. Kalpasan ito parke. Aglayon tan iti resto bar nga bagbaga. Rabiin, yung mawampay lang ti anak mo, sana. Wen nga rod. Adala man ti rabi eh. Madanagan akpay kitin. Ay, talaga saan adumdungeg iti pamagbaga di anak mo. Nagtangken ti ulo na. Mario, nagkakamitan kinorder mo nga ana. Amang santa na may boss. Kabalan tangi busan, Lorna. Basit lalay na. Di ka madanagan. Sakti mo ka mo ito. Sige na naman. Sige. Nabarta ka ni Lorna. Nagpintas sa babae. Nagwas na itilugpo na. Payag kita nakmatlatan, Mario. Waiter! Nagpintas ka ngamin. Yes, sir. Ita'y payag kadwata. Itala amadlaw mo dito. Ha? Mario? Ada, iba ka? Jackson ka ba?
Oh, ada umawawag ka. Susan. Oh, apay di mo sumbatan ti umawawag ka. Sana naroon barkadak lang day dyan. Gayam ko. Diyak kayo tasong batan. Ati na saya rumuartan dito eh. Okay. Apa yan dito yung hotel tinangipanam kanya. Maria. Dito ito na maturog iti agpat na, Lorna. Lorna. Maria. Nagpintas ka talaga. Lorna, apay adi mo sungsungbatan ti awag ko kan kaidirabi. Kuha, nakaturog akon. Isadyak na sungbatan ti awag mo. Kasta ka di. Apay ang kasta tilangam. Kasla napuyatan ka. Ha? Kuha, sige Susana. Adapay nas ka na papanak. Panawan ka pa'y. Lorna, mabit lang. Likliklikan nak ka di. Sana. Sige, panawan ka pa'y. Sabali ti agparparit na kanya ka. Sa anak nga anapataggan ni Lorna. Lorna, aldawan. Apay, awan ti sarak mo ita. Kuang amin na nang nagmaditirik na. Diyak maawatan ti bagit. Kasla maululawag. Anya? Sige na nang tenak ijisilit ko. Sige. Doon nga aldaw akas titirik na. Awan pa'y ganas ko amangan. Kaya't ko tiagit na. Diyos ko, anya ka din ti mapaspasama kanyak. Aginawak nga ta. Saan ang mabalin? Diyak kaya't ti agsiko. Abay, pinayabanak dito yung coffee shop, Lorna. Napatagtibagakan ka, Mario. Nay, anya din ta? Agdadagsena. Katsika ti ama. Anya? Duan abulan asan adimtang ti binulan ko. Positive ti pregnancy test ko. Sana mabalin, Lorna. Di na kman rabrabakan iti kasta? Sana ka mang rabrabak. Panga si Mario, itakder mo kumatidayaw ko. Sana mabalin. Anya ti kayat mo asawan. Adan no, biyak. Kat mabitan ti panagkalay sa amin. Anya? Awanan kay ti bain, Mario. Uy! Pakawanan natin. Dandanin ka panagkalay sa amin, tinubyak. Ken pulos ngawan panagayat ko ken ka. Anya! Kasla nagtupak ti langit ken daga kanyak, Mr. Lonely. Nagsikugak. Banag ajak kumapay kaya. Lino kunak ni Mario. Jak amo no karma kanyak ti kasto yung inaramid ko. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Namimpinsan metten anawaswas ti relasyon mi kadagiti nagbalin akayan na ko. Ala kastan, Mr. Lonely, ket agyaman ak iti anosyon ng idrama iti surat ko. Pagayam alor na nasakit ti kasta na pasamak kan ka. Ngaman niya ngayon, ket nalpasen na napasamak. Ano samlaan yan, ti bunga tinaaramid mo. No kumata nagtantanang ka, saan kuma napasamak ti kastaken ka. Ti aramidem, into nipas ngay mo ti anak mo, taripatwam itinasayaat. Padakalam itinasayaat akababalin, wayo sursuro.
Lipatan matan na mamingpinsan day takapadasam, katagbalbaliw ka matan. Tas ikamot lang ti kakaasi, nang runa, tadanton anak mo. Dumawat ka mat iti pamakawan tinamarswa, kadag iti naaramid mo abiddo. Alakastan kadagyaman itin ka kanagsurat. Bueno papagayam, ingkay nanggigan ti panakay drama ti pakasaritaan na impatulod ni Pagayam ang Lorna ti Villasis, Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lorna.